Sithanda ukunibingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho siphinde sihlaziye nezinye izinto ezike zenzeke ey'mpilweni zethu ngokuphila kwethu-ke. Igama lami nguHlengiwe Isibongo Ngohambotho. Ngithanda ukuthi-ke ngiqhubeke nendaba engithe ngizolokhu ngizoqhubeka nayo ngale ndlela lena engifisa ngayo ukuthi kube khona lolu lwazi engifisa ukuthi abantu baliqonde ukuthi ithini into yokuthi ukhonjiswe ulwandle-ke. Ngike ngachaza-ke bakwethu ngathi ulwandle-ke evidini engaphambilini ilapho sikutshengiswa khona imindeni yakho kade iphila emhlabeni. Emva kwalokho uma ngabe sihambile emhlabeni ilapho sike sikokhokho omkhulu bakho, okhokho obaphethe okhokho besi bakho abaphethe omkhulu bakho nokhokho bakho. Ngaleyo ndlela-ke ngike ngathi-ke kuwe-ke ibe isiyakhuluma-ke imindeni ukuthi umthetho wakhona uma ngabe isimo sinjena-ke kuzomiswa kanjani ukulungiseka-ke konke kwezinto ezenzeka zonakala ngalesi sikhathi bephila-ke. Okuningi-ke bakuthi ngichazile kuyona-ke ividiyo leyana. Ngicela ukuthi-ke nje ngiphinde ngiqhubeke-ke esimeni sokuthi-ke uma ingilosi-ke esuke ithunyelwe nalo mntwana lona-ke osuke sezaliwe ocelwe yingilosi yedlozi lenu, wacelwa okhokho bezi bakho kuNkulunkulu ukuthi abaphiwe omunye umntwana ozokwazi ukuthi ambathiswe zonke lezi zinkinga lezi ababe nazo bakwethu. Njengoba ngingachaza ngagcizelela ukuthi uma ngabe uphupha ulwandle akusikona bakwethu kuphela ukuthiwa wena hamba uyothwasa kuphela, futhi nakhona masuthwasile musa ukuthwasa masuhlala lapho ungakuhlambululi lokhu ngoba kusenjalo. Abanye baze bathi yena uyabona lento imngenisela imali kufanele aqhubeke nayo, isuke inkulu ngaphezulu, izoba nkulu ngaphezulu kwalento usuke yenza lapho into osuke uzoyithola nosuke uzoba yiyona uma uzenza lezi zinto. Uyabona njengoba ekuthwaseni lapho osuke uthwasa khona, uthwase uthola ukuthi impela idlozi liyasebenza. Yebo phela fanele kusebenza leyo ngxenye labo bantu labo akuyibo abasaqhubeka nalento. Shuthi wena ngaleyo ndlela uqhubeka nalento lena efanele wena uyilungisele lo muntu. Yebo uzosebenza ngaso isikhathi usancanga ukuthi umlungisele, ukulungise. Emva kwalokho uthola ukuthi aye adube ngoba phela awumukhiphi vele lafanele ngabe wena umkhipha khona ngoba inhloso ukuthi muhlangabeze kulento lena ahambe ngaye ayenze. Emva kwalokho usuyakuhlambulula ngendlela yakhona ngokuhlukana kwabo. Kuzokwenzakala kanjani-ke bakwethu? Ingilosi owehliswe nayo eyisithunywa kuwe iye ikusize ikuvezele izinto ezithize ezifunwa yidlozi lakho kuwe, isebenzise umoya wayo ukuhlanganisa wena ukuthi uzwe okushiwo idlozi lakho kanye nokufunwa uNkulunkulu ngesikhathi esisodwa kuwe. Kuhlangana lokho kwakwenziwa idlozi lakho likukhumbuze nalmasi ingilosi ikhuphula umoya. Obekhumbula ingilosi isebenza ngomoya, ikhuphule umoya lo okuyiwo ozokwazi ukuhlanganisa yonke ingxoxo ihlangane phezu kwakho, ikulekelela kanjalo. Uyayibona loo nto leyo? Uma ukuthi-ke wena usukuphathiswe leyo msebenzi loyo, awuziqondi zonke lezi zinto, uzoba namaphupho-ke anjengoba ade ngisholo ukuthi-ke uzobe usuphupha ulwandle, uzobe usuphupha nezinkomo. Iphupho elilandelayo lapho emaphusheni athize kuba ayiphupho lezinyoka, kube iphupho lezinkomo. Uma utshengiswa-ke ukuthi iphupho lezinkomo kodwa esimweni somoya wokuthi unemimoya yokuphathiswa imisebenzi yabantu abangasekho, ukuthi wena fanele ususe abantu abasesigodini sokuthi baboshelwe ukuthi abaziphathanga kahle, konke benza bathakatha konke lokho. Kusuke kufanele-ke ukuthi wena ngaleso sikhathi ube nalelo phupho ozobe usunalo ezinkomo, ukuthi ubona inkomo emhlophe kulezi inkomo esuke zikhona, okutshengisa ukuthi kulezo zinkomo utshengiswa ukuthi izoba khona imali, kodwa futhi kule emhlophe. Ithi indaba yalapho-ke abantu abakuphethe iningi labo lathwasela emanzini, langena emanzini langabe lisakhishwa-ke. Uzolokhu utshengiswa kancane lezi ziningi lathwasela emanzini langabe lisakhishwa. Ngaleyo ndlela owakho umsebenzi ukuthi
sekufanele wena ungaqali phansi bakwethu uhambe uyothwasa. Awuthwasi kuphela, uzohlangabeza ngegobongo usebenzise inkomo leyo efunakalayo emhlophe. Mase wenze njani na? Mase uyahlambuluka, uhlambulule yonke leyo nto ngezigaba zezinto ofanele uzenze. Uzokwazi kanjani ke yonke lento, yonke nje lento ukuthi sekufanele wenzeni? Ubani ozohlalela wena phansi akutshele? Lizokufundisa lona. Yilapho ke sekungena khona ukuthi idlozi lakho linjani? Liyidlozi elizithwasisela wena. Lizokufundisa izinto ezithize ngokuthi likutshengise zona zenzeke lapha, zibuye zizokwenzeka lapha. Konga ngempela. Likutshele ukuthi kwenzeke ephusheni, kubuye kwenzeke ngale ndlela okubone ngayo ephusheni. Liyakufundisa ke. Likufaka esikoleni likutshengisa ukuthi khuphula amasokisi indlela owenza ngayo ayihambi, likwenze khona amaphupho njengengawachaza kamumva emavidweni yami. Mangasuye emavidweni yami uzofika ubone, ngoba ngiqale emumva ukuze ngithi mangihamba nalezi indaba ezinje ube nakho ukuqonda, ngoba uma ngabe sengikhuluma la phezulu bungeke uze ube nakho ukuqonda. Libe selikuthatha ke likutshengisa la ukuthi kwafela umuntu la, umsebenzi wakho, konke lokho likutshengisa khona. Abantu bayangixaka mina athi umuntu ekhaya besenza umsebenzi kuthiwa singenisa abantu abadala, kodwa sithi siyezwa ukuthi kuthiwa khona oyedwa sale endaweni ethize. Baningi ke phela vele. Okwakho nje mina engizokutshela kona ukuthi musa wena ucabanga ukuthi uma usuhambe wayothwasa usuqedile. Musa ucabanga ukuthi uma ngabe nakho awuthwasanga usufaka okhokho bakho ekhaya lakho usuqedile. Musa wena ukuthi ngoba nakho usuwenze lezo zinto nje ezimbalwa, hawu mina ngihambile ngamenzela uma umsebenzi sengiqedile. Uma wakho akaqhumetsheni, uma wakho akavelanga wayeza, kuyinto eshona esuka emumva, naye usathobile uthobele ukuthi kube khona abalungiselwa emva kwakhe, abangalungiselwanga athoba lindi. Kodwa wena ngane sukuthunywa okwakho ukuthi fanele ufunde umoya osuke unikezwe wona. Ngiyanitshela ke namhlanje ukuthi kuze kube lula kungabi nzima, funda umoya wena ophathiswe wona. Uzowuqonda umoya ophathiswe wona ukuthi okokuqala ukuze izinto zakho uzozazi zizonke ukuthi kahle kahle yini igxathu lento ofanele uyithathe uma usuzibonile ukuthi umuntu ophupha ulwandle, umuntu ophupha izinto zenzeke, umuntu ophuphe inkomo emhlophe, zonke lezi zinto engangayibala nezikoleni nami. Iyiphi ke into njengoba ngichazile ukuthi ingane ukuphupha ulwandle kusho ukuthini, fanele wenzeni ke? Sekumele ufunde umoya wakho. Uzowuqonda umoya wakho ukuthi uvela ngaziphi izigaba noma ngaziphi iziqu zenkolo. Uvela edlozini ke nakanjani vele kuzovela. Kungani ke kuhlangana ngichazileke ukuthi kube sekwehliswa umoya wesithunywa oyingilosi osiza wena ngokokuphila kwakho ukusiza idlozi lakho. Izovela leyo ngilosi, ngabe kuthiwa yakashembe, noma ngabe kuthiwa iNazaretha, noma ngabe kuthiwa iZayoni, noma ngabe kuthiwa amawese, leyo nkonzo ezobe ivelile iyona ke yobe siyilekelela kuyona yonke ke lento yenzayo. Ihamba hambe iyoxhuma kule ngilosi. Ngilalele kahle ngathi noma uyangizwa yini? Ozokwenza konke kuhamba hambe uzoxhuma kule ngilosi onikezwe yona. Ngangizwa? Uma ngabe kuthiwa khona umuntu wakini othena ngicela ungenzele umsebenzi, ngaphambi kokuthi uqale ukuthi uwenze lo msebenzi, noma ngabe kuthiwa wenze, xhuma loyo muntu nengilosi oyiphathisiwe phela. Uyayazi ngithi? Ocela ukuthi ngicela ungenzele ini konke lokho akulokho kuvela ngawani ngakunye, ngoba bazolokho bethumela. Cela ingilosi yakho le othunyelwe yona, iyona ezodlulisa umyalezo. Udlulisela kuphi? kuNkulunkulu, ukuthi usibani lapha njengoba esemhlabeni iyasebenza lengane yabo abayithumile. Kuzonyuka ingilosi, hayi wena ngoba wena uyaphila. Okwakho imindeni izokwenza kanje kuwena, izokutshengisa ukuthi siyabona uyasebenza, bakunika amandla, bakunikeze izindlela zokwenza lento.
uthi kade wenze lokho uzibone wamukela into ethize. Abanye bathi ungaphumelela ngoba nakho ngoba ngenza ukuthi kuthiwa ngizophumelela. Lungisa nje ungaqedi, bazokunika amandla ukuthi usudinga lokho ngoba usuwenzile lokho. Phinda ulungise, bikela leyo ngilosi osuke uthunywe naye ezithunywa sakho, esithunywa sakho uyibikele, iyathunywa phansi phezulu. Usuyahamba wena, izofika kwena ibuyise impendulo kanye nabantu abathize ezofika nabo, ezobaletha abazosho ukuthi sesifuna lokhu sinoku. Ngoba isikhathi ngeke kuvele yona, kuzovela bona bakhulume kodwa baphelezelwa iyona. Bakhulume lonto, othola ukuthi usethi ukukhuluma siyanqamuka indaba. Sekufanele ngoba uyayazi ingilo sekuphethe ngaphambi kokuthi uzuye emthwaseni nakephi webakwethu, xhumana nengilo sekuphethe, ukhulume nedlozi lakho. Ukhuluma uthi nina eningiphethe ngibonise ningitshengisa kanje. Mina ke ngithi engilosini engiphethe ubize leyo ngilo sekuphethe njengoba uNkulunkulu ekwehlisena njengokuzala kwakho. Musani uhlukanisa lento. Abamuso abantu lokho bethi mina kuthiwa isithunywa sahamba isodwa. Isithunywa nje asihambi sodwa, isithunywa sihambisana nedlozi eliyilona likhethe leyo ngilosi ezoba isithunywa ukusuka kuwe uyaphezulu uNkulunkulu nasedlozini, kusuka futhi nakhona izimpendulo zakho ziza kuwe nokuphelezela idlozi liza kuwe kuzoxoxwa ukuthi ikuphi ke manje sekufanele ukwenze. Ngaleyo ndlela uma uhluleka ukuhlaziya nokucabanga nokuqonda ingilosi yakho masifikile eyisithunywa kwena kuzoba nzima. Uma uhluleka nawe ukuhlaziya uma idlozi lakho enyameni selifikile kuzoba nzima. Angeke uze ukwazi ukuzwa umyalezo wosuku nomyalezo wenyanga nomyalezo wedlozi uma wena uzoneda uphuphe ulwandle, uphuphe inkomo, ugijime emthwasweni. Kumele uqale ukwazi ukuqondana nesithunywa sakho nedlozi lakho, ziyahambisana lezi zinto ahlukani. Isithunywa sakho nedlozi lakho nayo yonke into abakutshela yona ngaphambi ukuthi utshelwe womunye umuntu ukuthi wena sefanele ngwenzise lokho. Abazosebenzisa abazodla amagobo ngabanjani, fanele ingilosi ayiyona emphethe nedlozi eliyilona elimphethe bakhuluma into eyodwa kuhambisana. Ukwazi ukuqonda, ungatshelwa omunye umuntu noma sekuqambela amanga uthola ukuthi awuzwa ngoba awuxhumene nani nezingilosi zakho nedlozi lakho. Awukwazi ukulalela uma lifika ekhanda, uma lifika emzimbeni, noma ngabe khona isimo esisizokwenzeka awukwazi ukuzwa. Engicela ukwenze njengamanje, uma unophupha ulwandle, uphupha iy'nkomo lezi zimhlophe, ngaphambi ukuthi utshele omunye umuntu uphupha ney'nkonzo lezi engiy'shoyo, xhumana nabo, funda ukuthi ukwazi ukuyixhumanela nabo, ubatheste nje njengangasho ngilanga ukuthi ukusho nje nemi into encane ngicela ningitshengise ukuthi lento ikhona, ngicela ningitshengise nikhona yini, uzobona bakuthi kuzokwenzeka. Ngoba ubatshela ngicela ningitshengise ukuthi nikhona yini, khona into ezokwenzeka emzimbeni kuwe, khona abazokhuluma emzimbeni kuwe. Ngicela ukuthi ningayididi lento lena. Uma ngabe kuthiwa awuzwa kahle lokho engikuchazayo, cela bandla ungibhalele. Ngiyazi ukuthi kwakumina ngikhuluma ngifuna ukuyihlanganisa yonke lento khona nizokwazi ukuyizwa, kodwa nje ngigoqe yonke. Uma umuntu ophupha ulwandle esho ukuthi uthunywa abantu abangasekho emhlabeni behlanganise zonke izinto, hayi ngokukhetha ukuthwasa kuphela, hayi ngokukhetha ukuthi uzoyothwasa kuphela, kodwa ukuhlanganisa zonke izinto ezaba izinkinga nezingqinamba nemibango eyabakhona, okwenza ukuthi kube sekhethwa wena ukuthi uwe ozoxazulula lento. Wena masukhethiwe-ke usuke wehliswe nengilosi ephathiswe wena eyokugada nokuthi ikwazi ukuxhumanisa nedlozi, iphinde ikwazi ukuxhumanisa nezithunywa zaphezulu, okungangokuthi ngaleyo ndlela kuhlangana kube yinto eyodwa, eyokwenza ukuthi wena ukwazi ukuthi kulento osuke uyicabanga ithathe isithunywa sakho sise edlozini nakuNkulunkulu. Lento osuke uyikhuluma siyithathe nabo bakuzwe, kube lula kuwena ngoba leyo ngilosi isuke ikhona eduzane, ukhona la uzoripota khona wena njengoba ula emhlabeni.
bazokutshengisa leyo ndawo ngabe isezayoni njengoba ngisho noma ngabe kephi lapho ukhona. Yila uzoreporta khona wena, yona ithatha umyalezo iwudlulisele lento iyahlangana bakwethu, angazi ukuthi indaba ngathi ibukhuni angazi, kodwa ngizophinde ngiqhubeke futhi uma nje mangase nikwazi ukuthi ningibhalele ningibuze ukuthi nithanda ukuthi le ndaba ngiyiqhubezele, ngicela ningitshele ngoba akukho konke lokho engikusho la ukuthi ngenze singagcini sikhuluma into eyodwa isikhathi eside, kodwa ngicabanga ukuthi abantu bayezwa ukuthi lento ihamba kanjani. Ihamba ngokuthi oshonile waboshwa esigodini sosizi, wafika laphana kukhokhobezi, wambuza ukuthi wenze kanjani. Uma engathola ukuthi ayisekho indlela yokuthi akwazi ukuyilungisa lento, kube sekuzalwa umuntu ozokwehla ezemhlabeni, uzohamba nengilosi ehlangene leyo ngilosi ekuthiwa isithunywa, ngoba ithunywa phansi ithunywe phezulu, letha umyalezo phansi kuwe uphinde uphindisele phezulu. Wena lo myalezo uma uthola fanele uthole kube khona la kubo kwale ngilosi la ihlala khona kuleyo ndawo abakutshengisa yona ukuthi ingabe isezayoni noma ingabe ikephi lapho. Okwanamhlanje ngicela ukuma lapho, ngiyabonga.